Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 11. No nalaka ti pananggunod mo iti kinabaknang mo, mabiit met a mapukaw. No nagrigatam ti sanikwam, manayonan to. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bakit? Nangabak tayo iti luto. Pudno ka di, lakay. Huwin bakit? 5 milyon tinangabakan ta. Ay na, lakay. Una yun ang nagragsaka. Ay nasaan tayo niyag problema iti kwarta bakit? Wan, magatang tayon ti kayat tayo. Kin matungpal met tente arapaap mo ang makapagtur. Nanang, nangabak da Eugene iti loto. Anya, Mapantayo ijay balayda, ta dumawat tayo iti kwartada. aguray ka nga raw, taagso ka, takpay. Ay na, una yun ang nagswerte da Eugene kan Rowena. Saan mi pa naala di kwarta, nanang? Apay asaan pay? Ay, kunami no naala yun. At dapay lang ijay Manila. Ay, kasta aya. Umay kami kumadumawat iti uray igatang milaeng iti maintenance ni Nanang. Kat di ngay pensyon na. Manulaang mo ti 5 gasot iti makabulan. Kat, kaano ngay ama pa nyo alaan dyan ang abakan nyo? No addan tuwayami manang. Alang, agsubli kaming tungarudan kini Nanang. Wanan anya pay ngay, agsublitan to Ay nalakay, nagado a kwarta. Agasum ngay dito 5 milyon bakit? Kasanungay agastusan ta daytoy. Agtur tayo kada junior. Ay na, matungpal matlangan tinabayagan nga arap-haap ko. Ay katuan bakit? Saan kan ama pa nagisursur iti merienda? Ay talaga saanan. Agikatak met na driver Ay nalakay, nagado ti kwarta tayo. Nay, bakit? Di ka mangmangted iti ore asino at dumawat Wen nagaduda nga umay dumawat. Dagiti kabagyam. Jak to pa inig kan ni nanang. Taamok nga damot pensyon na. Agbirok damot Apay, nalakaya ti umay latan agdaw-dawat iti kwarta. JR! JR! Ante, Umay ka pa'y agmerienda saan nanti? Jacket na kita lako. Ni, apay ngay. Nagmerienda ako. Kaslagap apura ka. Agbiyahe kami ngamin ante. Papanin nyo? Agtur kami kada mami kan daddy. Ha? Sige ante panawan kan. Na, mami kanda di matanti awag nakadagiti dadakkel na. Idinto ta idi, katatang kananang. No kasta, naaladan ti kwartada 5 milyon. Wan nanang, agturdan. Diyan nga igatang ko iti agas ko. Uray sa nga ribo laeng ko Ay, 5 milyon tinapangabakan da. Uray sa nga ribo laeng di da kayo paikan. Ala, intanto manan iji balayda. Ay, saanan nanang. Patyak anak kapanaw dan. No agawid danto nga roden ala, yan anay mo pa'y laeng na ito'y 5 gasot nga igatang iti agas ko. Wan nanang. Ay na, naglamag diti Hong Kong lakay. Hani ko namet Daddy, mami, Apay, kahit ko da dyan sapatos nagpintas. Nangina dahit igatangan tan lakay. Adamot kwarta tayo. Sige, da kayo timakam mo. Han, Hmm? kayat ko ti complete set nga alahas. O sige, gatagam ti amin na kayat mo, hani. Aguma ka. Ay nan,
nagmayatan. Ay, magatang kumatlaangan ti 50,000 abag a kurso na, Dad. Nagkapwam. Napanak di tabalay da Eugene, nanang. Saan da pa'y matgayam asimangpan? Nagbayagdan, ijay abroad. Umakardan sa kanon iti balay. Sa dino ngay. Ijay syudad kanon. Kat kasanon ngay ti balay da ditoy. Ilako da kanon. Umadayoda. Ado pa'y ngamin dagiti kakabagyan nga agururay kadakwada. Dumawat da kumamot. May kanda aya nga tamat. Kunak asaan nga aguray. Tani agyan damat gaya man ijay syudad. Bimak ng dalaang. Sa bali mo ti estilo ti panagbiagda. Ay, Inday, Ma'am, kunak man no naglinis kan dito balay? naglinis akmot, ma'am. Ay, anya nga rin daytoy. Nagtapok to'y rabaw ti istante. Ma'am. Awan sirbi na asuswelduan ka. Di ka matagtrabaho, itinasayaat. Punasak manon, ma'am. Rumbag lang. Kanjak kayat tinabuntog nga gunggunay. Honey, inungong tamanan di katulong. Ay, kasano? Saan anasaya at ti panagtrabaho na? Kasla di mo matin pag ginanaan di tao. Sulitak ti isusweldok kan kwa na. Mala, maturog na kayo din. Gayam, nagapwam. Apay ngay takalaang. Katijayan ti mabarkadak mata. Inusar mo mananjay lugan? Napan ka lang nagkasino? Nagadulagi din na sa umon. Kasi ka ngay, shopping ka shopping. Di ka lang uma. Ay, dinakbibiyangan, Eugene. Di nagmadgarod biyangan ah. Gastosam ti kwartam. Tagastosek ba ti kwartak? Ni JR, awan klasem ita. Ante, Makibarbarkada kan samutan. anya kumangay. Ado mo ti kwartami. Ay na, saan nga agnanayon day ta akwartayo? Maibus no diyo ang mga usaran. Saan? Kasta ti ko nadadadi kan mami. Pangigas-gastusan nyo ngay. Ado ante. Alahas ni mami. Ni mat dadi. Inaldaw nga day kasino. Anya? Sino kayo? Kabsat ko ni Eugene. Kasta ka di, ma'am. Awandakan ni ma'am. Nagdakkel gayam day to'y balayda. Umunag kayo, ma'am. Ay, uwan man. Tani, italaang nga umayak dito'y nagdakkel a balayda. O sige, agtugaw kayo pa'y, ma'am. Agtrabaho, Agyaman nak. Si kakaditi katulong da. Uwan, ma'am. Agasam ngay day to'y alinisam. Naungat ni Ma'am Rowena, ma'am. Di na kayat nga datapok diti balayda. Bimak ng laang kastante ugali na. Naglaing amang tagibasit. Kasladyak maanusanan. Apay, napananda. Ni sir, napan nagkasino. Ni ma'am, napanmot iti ayan dagiti babak na nga amiga na. Nakaumayak, taumay ko ipakaamuan na ospital ni Nanang. Apay? Kat naulaw manin Intaray ko adagos ija ospital. Kastamanan ide. Amuyo matan ti sakit ti bumakat. Saanan ang masapol ang makonfine? Na-confine, takasta ti ko na ti doktor. Gastos laang dayta. Mangtid ka mat uray pagbayad laang ija ospital. Ayawan. Anya? Awanan ti kwartami. Awanan jay 5 milyon? Narigat mo't ngamin numaruam kayong agdawdawat. Syakmit latan tinamnamaan nyo adawdawatan. Kwarta man daddy. Mana, 5,000 lang. ananwem? Ibayad ko iti tuition. Agad adal ka mo't laang? Nyamot daytan. Agdua-dua kayong samot kanya. Junior, di mo saysayangin ti kwarta, ha? Katda kayo ngay ka ni mami. Saan ka di pa nagsayang iti kwarta tar aramidin nyo? Kanayin kang agsugal. Kanayin mo't nga shopping ni mami. Anya? Agpay sumat. Gastos kayo, gastos. Rumwar ka manan? Tapay aya. Gapo iti kasusugal mo.
Awanan ti kwarta tayo. Ne, apay saklaan ti papasulam. Agasam day ta. Namin anukan ang nag-withdraw. Agpadpada talaan. Manglo ka taklangan iti bukod ko nga account. Sige manglukat ka. At dapay ka ti bangkom? Anya? Awanan ti kwartada, naibusin. Saan ka di asikadya katulong da, Eugene? Ay, uwan ma'am. Ngam nabayagan nga awanak ijay. Ni, apay ngay. Diyak maanusan, ma'am. Nagimot damot. Kasta ka di. Kan may sa. Sandan samot tan abak nang. Anya, Naibuson ti kwartada. nagbiitan. Damag kukot. Nagsubli ka numot tan ni Sir Eugene kas driver. Eugene, tulungan nakman nga agluto. Unay mo't day tanga ugali mon. Napambanuga ka na pan nagpasada. Bungayam, awan ti asin. Kahit, siyak pa'y tibaon mo. Sika mo na. Awan nga ro ti kwartak. Dinakmut ngamin ikan. Kapot agas-gastusim laeng iti awan ka iskan na barag. Makamu ka! Siyak na ito, hinanang. Eugene, Uwan, nanang. apay nga ita kalaag. Pakawanan ta ko, mananang. Kimaro ti sakit ko. Pakawanan ta, nanang. Tainim-imutan kayo, idi. Ay, Awanan tayo kwartami, nanang. Makiman-man ay huaklagin iti tricycle. ti swerte asim mangbay katrumbang nga aywanam. Tapno agnanayon nga agtalinaed kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo